Pozdrav ljudi! Evo me na putu od Jablanice prema Bihaću, tačnije već sam na samom ulasku u grad Bihać i ovo je u protekla 4 mjeseca već drugi put da sam u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a oba puta tu sam sa istim razlogom. Naime, priča koja je vezana za moj odlazak u Bihać u protekla 2 puta seže u april prošle godine, kada sam na poziv ekipe iz Rijeke, koja je istraživala Riječku bitku, dobio poziv da budem njihov gost na obilježavanju dana grada Rijeke i njihovoj prezentaciji Riječke bitke koju su održali, dakle, povodom dana oslobođenja grada Rijeke u Drugom svjetskom ratu. I od tog momenta dole sam proveo neka 2 dana, ugodno se družio, upoznao sa ekipom i do dan danas ja sam sa njima u kontaktu, razmjenjujemo iskustva, čujemo se redovno i pred Novu godinu dobio sam poziv da zajedno sa njima, a u pratnji Ivice Meglića, koji jednostavno rečeno savršeno poznaje situaciju oko i u aerodromu Željava. Svi znate o čemu se radi i šta je u stvari aerodrom Željava, nekad aerodrom Bihać, odnosno objekat Klek 505. Nisam mogao naravno odbiti taj poziv, pridružio sam se njihovoj grupi, dakle u obilasku Željave, i u decembru, 13. čini mi se decembra, sam prvi put bio tamo, a onda sam, dok smo obilazili te galerije u planini, shvatio da je to mjesto toliko posebno i fascinantno da tu priču jednostavno moram podijeliti sa vama. Tada sam odlučio da kad oni ponovo krenu prema Željavi, krenem i ja, ali ovaj put da snimim i ispričam cijelu priču preko svog YouTube kanala. Željava je nastala za vrijeme hladnog rata. Ideja jugoslovenskih vlasti bila je da se napravi aerodrom koji će biti maksimalno zaštićen, pa čak i od udara atomske bombe. Zato se u planini Plješevici, današnja granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, izgrađeni su ogromni tuneli, dugi nekoliko kilometara, i hangari u koje je bila smještena vojna, odnosno jugoslovenska eskadrila borbenih lovaca. Dakle, cilj je bio da se u slučaju atomskog napada ili bilo kakvog drugog napada čitava jedna vojna eskadrila može sakriti u planinu i zaštititi od napada. Dakle, kako sam već rekao, aerodrom se nalazi na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ima 5 pisti, 2 piste su u Bosni i Hercegovini, 3 su u Hrvatskoj i sam kompleks, dakle, tunela se nalazi u Hrvatskoj. Decenijama je ovo mjesto bilo strogo čuvana tajna, kilometri tunela u planini, ogromne piste, infrastruktura, sve je to bilo napravljeno, dakle, za jedan potpuno drugačiji svijet i potpuno drugačije vrijeme. Međutim, sudbina ovog mjesta promijenila se početkom rata 90. godina, kada je aerodrom Bihać, odnosno objekat Klek 505, potpuno miniran i uništen. Poslije rata objekat se naziva aerodrom Željava i danas su tu ostale samo piste, ulazi u podzemne tunele i ogromni betonski tragovi jednog vremena koje je davno prošlo. Dakle, kako sam rekao, na ulasku sam u Bihać i upravo tamo idem sutra ujutro. Dakle, imam ogromnu želju da ponovo prođem kroz taj prostor i da vam pokažem i ispričam priču o mjestu koje je decenijama bilo vojna tajna. Ako vas zanimaju napuštena mjesta, vojna istorija i malo prave terenske avanture, ostanite sa mnom, jer upravo idem prema jednom od najfascinantnijih napuštenih vojnih objekata na Balkanu.
Izgradnja aerodroma započela je krajem 50. godina prošlog vijeka, u jeku hladnoratovskih tenzija, kada je potreba za sigurnim i strateški neuništivim vojnim bazama bila veća nego ikad. Ono što je nastalo nije bio običan aerodrom, već podzemni grad, kompleks osmišljen da funkcioniše i u najekstremnijim uslovima. Unutar ovog objekta bila je smještena eskadrila lovačkih aviona MiG-21, tadašnje okosnice vazdušne odbrane Jugoslavije. Tuneli i hangari bili su dovoljno veliki da prime čak 60 aviona, potpuno skrivenih od pogleda i zaštićenih od spoljnog svijeta. Ono što je Željavu činilo zaista fascinantno jeste nivo njene otpornosti. Kompleks je projektovan da izdrži direktan udar atomske bombe jačine 20 kilotona, snage kakvu su Amerikanci koristili za uništenje Hirošime i Nagasakija. Ovakva konstrukcija predstavljala je vrhunac vojnog inženjeringa. Pored toga, objekat je bio potpuno autonoman, sposoban je da funkcioniše 30 dana bez ikakvog kontakta sa spoljnim svijetom. Imao je vlastite izvore energije, ventilaciju, skladišta i sve što je bilo potrebno za preživljavanje u slučaju napada. U to vrijeme, aerodrom Željava važio je za jedan od najvećih i najskupljih vojnih projekata u ovom dijelu svijeta. Simbol moći, simbol tehnologije i straha jedne ere. Povlačenjem sa aerodroma, Jugoslovenska narodna armija je sa 56 tona eksploziva minirala objekat. Detonacije su zauvijek promijenile unutrašnjost planine, ostavljajući iza sebe razorene tunele i tišinu koja i danas odjekuje ovim prostorom. Danas, ono što je nekad bila strogo čuvana vojna tajna, pretvoreno je u napušteni labirint betona i tame. I upravo ovdje počinje naša današnja priča. Evo me na aerodromu Željava. Ekipa se polako skuplja. Ivica je prvi stigao, Ivica Meglić, dakle naš današnji vodič, čovjek koji me je prošli put oduševio svojim znanjem o čitavom kompleksu i svemu onome vezanom za objekat Klek 505, odnosno za kompleks, za čitav ovaj kompleks tu. Stigao je i Goran, čekamo još ekipu iz Rijeke, Ozrena, Danijela i Dražena i onda ulazimo u podzemne tunele. Tu je momak također iz Španije, čini mi se reče, spavao je unutra u tunelima i on će se pridružiti nama danas u ovom obilasku samog kompleksa. Znači, zamislio sam da Ivica će svakako biti ozvučen i da čitavu priču napravim na način da je doživite onako kako sam ja doživio prošli put. Dakle, ja ću biti u ulozi snimatelja, a Ivica će dakle da nas provede kroz kompletan kompleks i objasnit će nam sve ono što je potrebno. Evo dok čekamo ostatak ekipe da vas dovedem do avionskih bombi, odnosno imitaciju avionskih bombi koje su vjerovatno služile za vježbu ili šta već ovdje kod samog ulaska u jedan od tunela. Evo ih. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Dakle, imitacija aviobombi. Koliko sam ja shvatio da se ove bombe nazivale krmačom. Veli, možete se svaki uzeti, makar i dvije, ako imate neki ruksak, svjetla uvijek unutra dobro dođe. Ova je malo teža, bateriju još imam. Ako bi neko htio ovo uzeti, baš dosta svjetla daje ova tu. Evo, mogu ja nositi. Evo, znači, podzemni objekt Klek. Sada ćemo proći u biti, gledat ćemo da baš kompletno, naravno. Mogu vam to poslati ako bude treba, da, ni problem. Da, mene zanima. Može. Mene baš zanima. Znači, sad smo tu na ulazu broj 2. Sad ćemo tu kroz triangl proći do ulaza broj 1, pa ćemo galerijom A doći do centra na galerije B. Ovdje je bila parca. Avioni su se u biti uvlačili na dvojku
išla je jedna eskadrila u desno prema jedinici, druga prema trojci i ovdje je bila izvidnička. I u biti 351. 352. 352, pardon. Tako je. I proći ćemo u biti tu ćemo malo izaći van, onda ćemo ovdje proći komandu 117. lapa, doći do galerije, ovdje je hodnik koji je vodio do lifta za kontrolni toren koji je 70 metara iznad razine aerodroma. Jedino je s vanjske strane, ako budemo imali vremena možemo prošetati. I onda idemo dalje prema ulazu 3, tu ćemo pogledati jedan od generatora, ovdje je inače 625 kW, ovo je 1000 kW, 1 MW. Ovdje su tankovi za kerozin, imamo 5 komada po 100.000 litara. Ući ćemo u tankove pa ćete vidjeti kako je izgledao, sjeća se još miris kerozina. Zvijezda. Tako je, onda se vraćamo nazad, sve znate, svaka čast. Bio sam. To je dobro da se tak čovjek informira i da zna nešto. Neki su došli jučer tu pa su se pogubili unutra. U Zvijezdu ćemo ući, proći ćemo kod restoran. Doktora su imali. Sad smo tu. Sad smo tu. Proći ćemo tu brzinski kroz svaki krak jer je u biti tu stanje već i sad ajmo reći zabrinjavajuće. Postoji mogućnost da se ova klimokomora uruši. Nešto je nastradalo kod onesposobljavanja aerodroma 92. a nešto su ovi sakupljači sekundarnih sirovina htjeli oštetiti tu nosive stupove da bi došli do metala i tako da tu moramo biti dosta oprezni da nam se nešto ne dogodi. Ovdje u biti možemo vidjeti modifikaciju, tako je bilo i na portalnim vratima i ovdje i poslije kod pancirnih vrata, modifikaciju u stvari za prolazak MiG-a 29 jer je bilo u planu da se jedna eskadrila prebaci tu. Priče su da je postojala i maketa koja se provlačila kroz galeriju, ali kako je došlo do rata, na kraju ništa nije bilo toga i ima 2 vertikalca i da ne bi moglo, da ovo nisu napravili ulaziti unutra. Znači ovo što sam malo prije spominjao, ovdje se vidi modifikacija na pancirnim vratima za prolaz vertikalaca za MiG-29. Ovo je u stvari tu predkomora galerije A. Konstruirana je na način da ublaži nekakav udar potencijalnog napada sa nuklearnim naoružanjem. Aerodrom je bio projektiran, odnosno podzemni objekt je bio projektiran na način da izdrži udarac jačine do 20 kilotona. Tako da u biti, a zadaća ovog predpolja je bila da u stvari ublaži taj udarni val koji se treba u stvari, ovdje vidimo 12 metara razlika je u visini u odnosu na onaj ulazni dio. Ovdje se to trebalo ublažiti i pancirna vrata su štitila dalje unutra objekt. Tako da su ljudi bili unutra sigurni i autonomije su imali 30 dana, su mogli imati, imali su osigurano apsolutno sve uvjete za život. Marko ide. Dosta dobro opisivanje funkcioniranja, zatvaranja, otvaranja pancirnih vrata. Češ ti nešto malo dodati? Može zapravo. Vrata broj 1, 2 i 3, znači na tim ulazima, otvarala su se električnim putem. Tamo pozadi u onom model koji je bio elektromotor, koji je s sajlama bio povezan znači, za sama vrata. I vrata su se znači, putem tog motora otvarala i zatvarala. Kada bi se, pošto su bila klizna, kada bi se ona otvorila, ovdje bi postojao kanal u kojim ona idu, to su zapravo te vođice. I kako avion bi trebao da pređe preko toga, tu su postojali takozvani, kako se to kaže, to su bile kao pragovi neki. Pragovi, da, klapne. Da, klapne koje su zapravo su se zatvarale, to je sve mehaničkim putem bilo rešeno. Svaka je imala neku malu šarku i ona se zatvarala, međutim kada su se vrata zatvarala, ona su odgurivala te klapne. To se najbolje može vidjeti na ulazu broj 3 jer su ta vrata zapravo ostala još uvek u dobrom stanju i zatvorena su i te klapne su vidljive.
U biti vrata su klapne, opet ovi sekundarci pokupili, ali se vide, Da, vide se neki delovi, gdje da. su se nalazile gore. Da. I vrata bi zapravo gurala mehanički te klapne da se ona ponovo otvore kako bi vrata mogla da se zatvore, znači da prođu kroz taj kanal. Dok na ulazu broj 4, pošto su ta vrata, koliko ja imam informaciju, bila i najveća i najteža, ona su zapravo bila pokretana i sa hidraulikom. Njih ćemo vidjeti posle kad budemo išli ka ulazu broj 4. U suštini, objekat je ceo imao dva agregata za alternativno napajanje električnom energijom. Jedan je slabiji kojeg upravo gledamo. Taj agregat je snage 625 kW i nalazi se neposredno kod ulaska, odnosno ulaza broj 1 u objekat. Dok ovaj veći je snage 1 MW i on se nalazi kod ulaza broj 3, njega ćemo vidjeti nešto kasnije. Ovako mjesto ćete vidjeti na više mjesta u objektu. U biti ovdje je izlazila, znači klima komora se nalaze na više mjesta u objektu, budemo pokazao u biti svako, čak jednu vertikalu ćemo pogledati vidjeti kako je izgledala. A iz klima komore su se ovdje spuštale ventilacijske cijevi koje su služile za klimatiziranje, provjetravanje objekta. Na vrata na ulazu broj 2. S desne strane vidimo parcu, to je u biti skraćenica, a ovdje je bila pukovska avioradionica. Prošetat ćemo malo tamo dublje. S desne strane ćemo vam pokazati gdje je klima komora, gdje je ta u biti najdublja vertikala, što smo spominjali sad malo prije. A s lijeve strane je prolaz do komande 117. klapa. Isto ćemo proći. Zanimljivo je za vidjeti jer se dio stropa uruši. Evo ljudi, znači tu je prolaz iz galerije B u galeriju C. Proći ćemo kraj prostorija komande 117. lovačko-avijacijskog puka. Pa zanimljivo je proći, ovdje ćete vidjeti se i dio stropa urušio. U svakom slučaju zanimljivo za vidjeti. Pa idemo tamo prema galeriji C. Da. Je bila detonacija. Operativni centar, video nadzor su imali u tom dijelu. U suštini objekat, sad izvini Ivica što te prekidam, objekat znači u tom periodu je već imao video nadzor, znači već sredinom 60. godina. I svaka kamera u objektu je imala svoj video rekorder i svoj monitor i oni su se upravo nalazili u ovoj prostoriji. Ima zanimljivih fotografija iz arhiva 5. armijske oblasti gdje se baš može vidjeti dosta detaljno kako je šta izgledalo. To ti je u biti jedan od tih monitora. Iskra Kranj je proizvođač.
Evo ovdje ima jedna zanimljiva stvar. Dole dženo ispod noga, ovo tu. To je u biti sken snimaka iz Lorapa. To je. Kako je znači ovdje, tako je, Zagreb, vidi se dole Jarun, vidi se obilaznica, Sava se vidi. Long range aerial photography. Znači kako je ovdje bazirala 352 koja je bila izviđačka eskadrila, oni su posjedovali taj LORAP sistem koji je u biti, kao što možemo ovdje vidjeti, koje su to kvalitetne. Da, full kvalitetno. Mogu je u Kosovo, imali su snimke Mađarske, Italije. Ovo još ako se pogleda povećalno se može vidjeti koji su stvari detalji u pitanju. U to vrijeme smatram da je ovo bilo nevjerovatno napredna stvar i u stvari u cijelom RV i PVO su, LORAP je u stvari američka, ajmo reći, stvar, a u cijelom RV i PVO samo 4 MiG-21 su bila osposobljena da mogu nositi LORAP kontejner i izviđati. Onako ono klasičan bunker, a dolazilo se do njega kroz objekt sa liftom. Ovaj hodnik gdje Dženo sada snima u biti vodi do okna tog lifta. Na desnu stranu je bio ulaz i dizalo se gore. Inače se radi o oknu od negdje 70 metara. Znači ovaj je kontrolni toranj na jedno 70 metara iznad razine aerodroma. Ovo je prema kontrolnom toranju. Tako je, da. Vertikalno gore, da. Aerodrom je u prosjeku na 340 metara nadmorske visine, znači 70 metara je toranj iznad. Jučer smo fotografirali, poslaću Dženu fotografije pa da može baciti u video, pa da se vidi kako se izvana. Tako je, da. Tamo je bio lift. Mislim, ako ko ima volje možete slobodno otići i pogledati. Ja idem. Odite. I nemojte ulaziti unutra u oknu, nego samo se nagnite pa provjerite gore, zanimljivo da vidite u svakom slučaju. Prva stvar što ljudi pomisle kad dođu tu da se ovdje prisjećamo nekoga ko je stradao u objektu ili tako nešto. Radi se u biti o entuzijastima, civilima, jedni od prvih ljudi koji su krenuli u izviđanje ovog objekta, napravili Libi Željava YouTube stranicu i u biti na taj način je cijela priča svakim danom postajala sve poznatija vezana za ovaj objekt i tako dalje. Nažalost, oni danas nisu među nama, stradali su. S lijeve strane vidimo fotografiju, zove se dečko, zvao se Robert Vuković Trep, stradao je na motoru. Inače je napravio tako da je išao na posao u Zagreb iz Zlatar Bistrice i neka ženskica mu je uzela prednost i stradao je. A evo kao i što vidimo tamo sa desne strane dolaze mnogi ljudi koji se tu dolaze, ajmo reći, življavati, pa ili raditi grafite, ili razbijati, ili driftat po tunelima, pa su uzeli ovu jednu sliku od Nenada. Isto jedan prijatelj koji je sudjelovao u cijeloj Libi Željava priči, forumu, istraživanja, povijest mu jako dobro ležala. On je u biti bio pogranični policajac, a Robert Vuković radio je u Metronetu, IT stručnjak i legende od ljudi, jedan i drugi, evo, nažalost nisu među nama, pa ću samo uzeti da im... Ću staviti iza pa ćemo pokupiti. Vreća. Ivica, ove okrugle rupe na vratima, što je to zapravo, ove metalne?
rupe kao U stvari se radi o nepovratnim ventilima koji bi se u slučaju udara izvana zatvorili i blokirali bi prolaz. Marko bi mogao nadopuniti se malo. Pa da, u suštini Ivica je dobro rekao, u toku kad su vrata zatvorena, ventili bi propuštali vazduh zbog cirkulacije vazduha, a u slučaju da dođe do nekog udara na polju atomskog i tako dalje, nuklearnog, od velikog pritiska ti ventili bi se zatvorili i ne bi propustili pritisak da uđe u sam objekat. Evo ja predlažem da krenemo ovdje desno nas je prostorija sa tankovima. Osjeća se miris kerozina inače kad se unutra uđe u tankove, da. A, volim miris kerozina. To. Čekaj, nije on postavio kameru. Ti, Ivice, Gledaj. kako ti tankovi nisu eksplodirali kad je minio? Neki jesu, neki nisu. Nekima je bio kerozin pa je Hrvatska vojska to praznila da bi se baš spriječila nekakva katastrofa. A i mislim, ovi koji su bili prazni, tu se vidi koliko opet ovi sakupljači sekundarnih sirovina to pilaju unutra po sekvencama, nose van. Znači kapaciteta 100.000 litara je svaki, ima ih 5 komada. Možete tamo pogledat, s bočne strane se vidi baš kako su poredani. Proći ćemo tamo dalje pa ćemo ući u jedan koji je praktički cijeli, da malo napravimo koju fotografiju. Ono što je važno spomenuti za njih da se ovdje koristio aqua sistem. U biti, jedan nivo u rezervoaru je bila voda, kerozin je gore plivao na vodi. Na taj način se s jedne strane kerozin filtrirao na način da je sva prljavština završavala dole na podu, a s druge strane nikad se nije dogodilo da je u tanku bilo nekakav prazan prostor gdje bi bilo eventualno potencijalna nekakva opasnost od para. Da, i cjevovod, tako je, da. Znači ovdje, kao što smo rekli, 5 tankova po 100.000 litara kerozina, a glavna spremišta kerozina su bila u mjesto Pokoj iznad Bihaća i bilo je povezano sa cjevovodom. Kako se ovdje praznilo, tako je novo gorivo stizalo cjevovodom i tako biti cijela stvar zamišljena i funkcionirala. Evo ako sad idemo dalje, ovdje u prostoriju gdje se nalaze generator koji je, da kažem, bio veći, onaj je od 1 MW, što smo pričali ranije. Pred te prostorije, vidjet ćemo sada kad budemo ulazili, nalazi se, da kažem, mini kotlovi koji su služili za grejanje samog objekta, a koji su se napajali sa tečnim mazutom koji se nalazio ispred pred polja 3, ulaza 3. I u produžetku dalje se nalazi klima komora. Sad ćemo obići te prostorije, napraviti par snimaka. Ovo su zapravo kotlovi za grejanje koji su imali, da kažem, ulogu da zagrevaju ceo objekat, a oni su se snabdevali, odnosno u njima se dešavalo sagorevanje mazota koji je bio, da kažem, dopremljen u rezervoar koji je bio izvan objekta u predpolju. Kao što smo ušli na ulazu broj 2, tako postoji isto predpolje ispred ulaza 3 gdje se nalazila cisterna sa tim mazotom. I znači ovo su ti kotlovi koji su služili za grejanje. Sad se nalazimo u prostoriji gdje, da kažem, se nalazi najveći agregat koji je u ovom objektu. To je agregat kapaciteta, odnosno snage 1 MW. Zanimljiva stvar vezano za njega je ta kako se agregat zapravo pokretao. Nije imao uopšte anlaser.
elektroanlaser kao što sad imamo danas na agregatima na kolima, nego je imao pneumatski anlaser. Na pneumatiku se pokretao. Znači ovo su bili rezervoari koji su sadržali vazduh pod pritiskom, koji su služili da bi pokrenuli anlaser koji bi pokretao agregate. Tako je, tako je. I to je zapravo jedan od brodskih motora. Tako je. Ovdje dalje u pozadini iza ovog agregata nalazi se jedan manji agregat V8. On je služio za napajanje rasvete. Znači preko njega bi se napajala rasveta u cijelom objektu. Radio je uvek samo jedan glavni. Znači taj mali bi radio samo u slučaju da nemaju uopšte električnu energiju u objektu, a veliki agregat bi radio uvek noću kada bi avioni poletali i sletali. Njega su preventivno koristili uvek, nisu se oslanjali na napajanje gradske mreže. Pa ono što smo pričali prije, vertikale, klima komore, rekli smo da ćemo proći kroz jednu da vidite, možete uopće predočiti si kako je biti izgledala vertikala koja izlazi gore na površinu. Malo je uski prolaz, tako da pazite ovoga. Tu im je nezgodno bilo pancirna vrata od nje, tako da se može vidjeti ova mala pancirna vrata. Kasnije dalje u prolazu. Evo viš. Gore su isto ovi nepovratni ventili. Vrata su teška. Pa vjerujem da je ono, a možda teško procijeniti, ali rekao bi da možemo o tonama govoriti. Ej, znači tu je sad vertikala. Ona izlazi na površinu, iznad nje, iznad toga je biti betonski šator. Debljina armiranog betona je negdje okvirno oko 1 metar. I sad, dužine su različite, ovisno o lokaciji na kojoj se koja nalazi. Dio o kojem smo pričali, ulazak u zvijezdu, ja bi ovo nazvao srcem i mozgom objekta. Vidjet ćete iz kojih razloga. Moramo biti pažljiviji na onom središnjem dijelu zbog onih stvari što sam pričao. Onih nosivi stupovi koji su dosta oštećeni, tako da moramo brzinski samo proći, pogledati ono što ima unutra i nastavljamo dalje onda van. Tu ćemo lijevo. Sad se nalazimo unutar objekta u restoranu. Bio je ovoga, po pričama, bilo je razdvojeno di su bili piloti, di je bilo ostalo tehničko osoblje. Zbog toga što je pilotima meni, ajmo reći, bio na neki način prilagođen i bolji iz raznih razloga. Znam gospođu koja je tu radila. Da. Zbog ovoga se i zove zvijezda. Zbog ovoga se zove zvijezda jer se u biti dijeli na 5 krakova. Najkratičniji je da su jednostavno pokušali nosive stupove srušiti kako bi došli do ove skalamerije gore. Idemo u ovaj lijevi dio prvo.
Ovaj dio je u biti specifičan po tome što su se ovdje s lijeve strane nalazile učionice za svaku eskadrilu, 352, 124, 125. Uz ovaj zid i sada stojim su se im nalazili ormari gdje su se presvlačili prije letenja. U biti znam otprilike raspored jer nam je pokojni pilot koji je boravio na ovom aerodromu i letio, napisao je knjigu, zove se Suad Hamzić, napisao je knjigu Letačke priče Suada Hamzića i on nam je u biti skicirao kako je bio otprilike raspored prostorija, pa smo to probali u SketchUpu u 3D-u nacrtati, napravili smo. Padobranska sekcija. Ovo je tu prostor se spominje kao centar veze, a ovo je tu kran i to sve ono, meni liči da su, kao da su Lorab kontejner tu držali. Jer ne znam kako ga dići ako nemaš ovo, ne. Čekaj, di je ova što je krepala, tu je. Operativni centar. Ovdje se nalazila i planšeta. Ovo gore mislim da je spremnik za halon. Onaj plin za protupožarnu zaštitu. Vidi se da je nešto posebno i po žbuki. Nigdje nije ovako fino. Mislim da čak ima par nekakvih arhivskih fotki iz ovog tu prostora. Baš brutalno, ono, kod da gledaš američki film. Ja. Operativni centar, tu su imali planšetu. Mm. Tu su stolice gore? Ne. Je. Ko tribinica neka. Kao tribina. No. To je zid za planšetu bio, ovdje s ove strane zid za planšetu i to je... Sad se nalazimo u fotolaboratoriju, fotoodjeljenju. Koliko je meni poznato, za MiG-21 se koristilo dnevni i noćni kontejner za snimanje. To je bila ruska oprema. Filmovi iz tih dnevnih i noćnih kontejnera su se razvijali ovdje. A ono što smo spominjali Lorab, oni su se razvijali poslije Zvijezde, je bila jedna niša gdje su bili kontejneri i oni su tamo biti bilo razvijeni Lorab snimanje.